Velkommen til min kanal. Jeg hedder Bente Bagshaw, og jeg er tankefeltterapeut, EFT, Emotional Freedom Technique, tapping. Jeg er her i dag sammen med Victoria. Hej med jer. Og Victoria og jeg, vi har lært at kende hinanden på CDI, hvor vi lavede nogle kurser for tapping til ukrainske medborgere, som er kommet her til Danmark. Min baggrund for, og Victoria har jo så været tolk på, hvilket jeg er utrolig glad for, Victoria. Tak, og i lige måde. Jo, tak. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har været i folkeskolen i over 25 år. Så har jeg taget tankefeltterapeutuddannelsen i Myggen Institute her for 5-6 år siden. Altså det var omkring 17-18 stykker. Og så har jeg lige siden arbejdet med tapping på alle mulige forskellige måder. Jeg har lavet den her bog, der hedder Bogen om Fuji, som er en bog om et lille barn, som har ondt i maven, om hvordan man kan hjælpe med tapping for at komme af med sin mavepine, som er en psykisk mavepine. Så har jeg folk i terapi hjemme hos mig selv på mit terapiværelse, og så laver jeg kurser sammen med min kollega Birgit, som desværre ikke lige er her i dag, men det kan være, at hun kommer med på en af de andre videoer. Det er inden for følelseskonsulenterne, hvor vi laver kurser til pædagogisk personale om blandt andet tapping, men også andre ting som konflikthåndtering blandt andet. Det var sådan lige en kort introduktion for mig. Jeg underviser også på CDI, hvor jeg blandt andet underviser mange ukrainere og folk fra hele verden faktisk. Men lige nu handler det om, hvordan og hvorledes vi kan få tapping bredt ud, sådan så det er, at man kan lave noget hjælp til selvhjælp. Men Victoria? Ja, jeg hedder Victoria Andersen, og jeg er tolk, som sagt, men tolk blev jeg lige for 3 år siden, da krigen startede. Og jeg er certificeret tolk, jeg har bestået psykiatri, psykologi, og så medicin og samfundsfag. Så begyndte jeg at tolke, og på den måde vi mødtes med Bente til posttraumatisk syndrom kursus, og det er jeg også meget glad for. Og da Bente introducerede mig til den her system, som jeg kunne mærke at hjulpet mange kursister, så blev vi bare sådan enige om, at vi skal gå videre og gøre noget også på ukrainsk eller russisk sprog. Ja, fordi altså vi kan arbejde sammen rigtig godt. Det har vi prøvet nu med at oversætte, ikke? Altså hvor jeg har prøvet at fortælle om, hvordan og hvorledes jeg oplever tapping, og hvordan man kan bruge det som voksen. Og så har du siddet og oversat super duper godt. Tak. Og jamen det er en fantastisk god synergi, vi har. Og det er tydeligt, at de kursister, der har deltaget, de har syntes, det var spændende. Ja, det synes jeg også. Og så prøvede vi faktisk at lede på YouTube en af gangene, ikke? For at se, jamen er der egentlig nogle videoer, som de kan bruge selv? Fordi det er jo vigtigt, at altså når vi lærer noget, så skal vi også lære at bruge det. En ting er, at vi bliver introduceret for noget. Noget andet er, at man kan lære at bruge det. Og der er det jo, at YouTube er så godt, kan man sige. Man kan se det igen og igen og igen. Jo. Ja. Så vi prøver, selvom det er også noget nyt for mig. Altså, som sagt, jeg begyndte at tolke for 3 år siden, men ellers hele mit dansk liv var jeg forretningskvinde. Som jeg lavede kæmpe stor business, import-export med seafood. Så jeg rejste også meget over hele verden. Og jeg er meget åben og ligesom meget god kommunikerer med folk. Så derfor måske, det giver også mening, at vores kursister, de har kæmpe stor tillid til mig. Fordi jeg er vant til at snakke med alle og åben. Og det er jo i det hele taget vigtigt, at man kan udstråle noget tillid, når nu det er, man arbejder med andre mennesker, ikke også? Og det med at prøve at danne relationen, og det er jo lidt svært over en video at danne en relation til folk, men forhåbentlig så udstråler vi begge to noget venlighed, eller vi vil i hvert fald rigtig gerne hjælpe folk. Og eftersom at der er heldigvis så mange ukrainer, der har fået klasse i Danmark,
og kan være, og hjertelig velkommen til jer alle sammen. Så vil vi også gerne prøve at hjælpe jer der, hvor tingene er svære. Og det kan jo ikke altid lykkes at gøre det selv. Og det kan være svært at søge hjælp, for hvor skal man søge hjælp? Så det er derfor, vi har valgt at lave de her videoer, sådan så mange som overhovedet muligt. Både her i Danmark, men også måske andre steder i verden kunne have lyst til at se nogle af de her videoer. Og så Victoria kommer til at oversætte det, som jeg siger her, og så sætter vi også mulighed på, for at man kan se nogle undertekster på vores videoer. Ja. Og så for mig er det også et meget spændende projekt, fordi jeg er også positiv psykologivejleder med ligesom rettighed for undervisning. Så jeg synes, at alt, hvad det er alternativ, det er så spændende. Ja. Og så specielt, når man siger, at det virker på de andre, ikke også? Og de beder om hjælp, så skal vi gøre det bare. Altså de bad virkelig om hjælp. Der var særligt nogen, som sagde, jamen altså mit barn har simpelthen sådan en mavepine, og der var en, der sagde, jeg er dybt bekymret for mit barn, fordi han har svært ved at komme i skole. Nogle tænker hele tiden på deres familie hjemme i Ukraine, hvordan skal det gå, er der noget at komme tilbage til, eller min mand er i Ukraine, han kan ikke komme ud. Altså den her bekymring, det sætter sig i kroppen, og det er jo det, der sker. Altså når nu vi har nogle negative følelser, som vi ikke kan takle selv, så sætter det sig i kroppen. Ja. Og det sætter sig som ubehag på den ene og den anden måde. Og det er noget af det, som vi vil arbejde med. Ja, спасибо. Я счастлива, что у меня сегодня в гостях совершенно уникальный человек. Это Бента. Она психолог, она терапевт, телесный терапевт, с которым мы встретились на курсах, которые проходили у нас в Дании, в коммуне Кюе, в CDE, в так называемой организации, где Бента показывала свою систему, свою телесную терапию, а я помогала с переводом. И мы видели, насколько эта система помогает нашим курсистам успокоиться, расслабиться, прийти в себя, забыть какие-то травмы. И это очень и очень важно, я считаю. И эту систему нужно нам внедрять в массы, потому как не каждый знает, что это такое, какая это система, а система называется простукивание. Сейчас я задам пару вопросов Бенте по-dатски, и потом вам это переведу. Bente, kan du fortælle en lille smule om den her system? Hvor kom den system fra? Ja, altså det er en amerikansk psykolog, som hedder Roger Callahan, som har opdaget det i forbindelse med behandling af en kvinde for mange år siden i 1980'erne. Окей. Эта система родилась в Америке благодаря одному психологу, которого зовут Роджер Келлихан. И он работал с одной женщиной, у которой были травмы. Og så her i 20-30 år siden, når vi er i 25 nu, der fandt Lars Myggen ud af, at vi skal også have det her til Danmark. В 80-е годы наш великолепный человек, который проживает в Дании, его зовут Ларс Мюген, он эту систему позаимствовал, она его очень заинтересовала, и он ее предоставил в нашу датское общество, в нашу датскую систему. И теперь он активно работает, и у него целая огромная школа, где он дает образование таким, как naša Benta. Og så skete der jo det, at jeg på et tidspunkt, da Lars han lavede sin egen skole for det her, og jeg blev ramt af stress, jeg blev syg selv, og undersøgte, hvad kan jeg gøre, fordi det var ikke nok for mig at komme til psykolog. Så jeg tænkte, jeg blev nødt til at gøre noget mere selv. Og så fandt jeg det her system, som Lars han har lavet, eller taget til Danmark. Ikke? Бента рассказывает, что много лет тому назад она была пребывала в таком стрессе и ничего с этим не могла сделать. Она ходила на консультации к психологу, но это ей не помогало. И путем поиска она вышла на систему Ларса Мюгена и обратилась к нему за помощью. Ja. Og så gjorde jeg det, at jeg tog terapeutuddannelsen simpelthen. Så derfor så er jeg uddannet terapeut, både tankefeltterapeut, altså tapping-terapeut, og metasundhedsanalytiker. Og det er sådan nogle uddannelser, der ligesom hænger lidt sammen.
Бента обратилась к Ларсу Мюкингу. Сначала он ей помог сам, а потом ее это настолько заинтересовало, что она решила получить еще и дополнительное образование и стала телесным терапевтом и терапевтом с правом преподавания. У нее сейчас своя клиника, праксис, и она там в ней внедряет и показывает, помогает людям эту систему именно простукивания. Ja, så jeg har haft min egen praksis siden 2018. Окей. Ja. То есть в 2018 году Бента зарегистрировала свою компанию, которая консультирует и помогает людям именно в этом направлении. Og i den forbindelse, så fordi jeg er folkeskolelærer og har været folkeskolelærer i over 25 år. Бента вообще по образованию учитель начальных классов. Она работала как в государственных школах, так и в частных в течение 30 лет, то есть более 25, почти 30 лет. Så har jeg jo altid været vant til at hjælpe børn rigtig meget, og så tænkte jeg, jamen, hvordan kan jeg hjælpe bedst, og det er at lave noget for børn. И, конечно же, в связи с тем, что Бента работала в школе с детьми, она всю жизнь мечтала о том, каким образом можно помочь детям. Så jeg har voksne i terapi, men jeg har også børn i terapi. Og så har jeg lavet den her bog, der hedder Bogen om Fuji. И так как опыт огромный у Бенты с работой с детьми, и тут она еще получила дополнительное образование как терапевта, естественно, она начала внедрять эту систему как по лечению взрослых, так и деток. И вот Бента наша издала вот такую великолепную книгу, которую я купила для своих внуков. И она называется «Книга о Фути». Это герой нашей книги, которую Бента написала. Его зовут Фути. И она очень красочная и очень интересная. Я уже попробовала ее prочитать своим внукам, и они довольны. Jeg fortæller, at den er super god bog, som jeg læste til mit børnebørn, og de er meget, meget glade, og kunne godt mærke det, og kommenterer det også på mange måder. At det er så, jeg har også ondt i maven. Og det, du fortæller meget, meget, meget godt. Jamen, det er godt. Forstående for et barn. Der er noget, der er lidt sjovt i bogen, og der er også noget, der er lidt alvor, fordi vi skal prøve at ramme børnene der, hvor de er. Я сказала, что когда я читала эту книжку своим внукам, то один из них сказал, младший, говорит, ой, да, действительно, у меня тоже болит живот иногда. Потому что Бента очень доступным языком описала здесь, какие проблемы и где, в каких участках тела могут эти проблемы запечатываться. Например, когда у меня болит живот, ребенок говорит, это тоже какие-то психологические проблемы. И в этой книжке Бента очень-очень все хорошо объяснила детским языком, потому как у нее опыт большой работы с детьми, и это все очень доступно и понятно. Ja. Og så er det sådan, at på de følgende videoer, der vil jeg vise jer, hvordan man kan komme ind med for eksempel bekymring, sorg, stress. И в наших видео мы хотим показать вам, Бента покажет, а я буду с ее помощью вам переводить, покажет о том, каким образом мы можем избавиться с помощью этой техники от наших каких-то переживаний, от стресса, от страха, от панических атак. Эта вся система полностью может vylечить ваш organism, вашу психику, ваше тело. I hvert fald sådan, så man kan hjælpe sig selv til at få det betydeligt bedre. Det er ikke sikkert, at man kan komme helt i bund med følelsen, men så kan man jo så komme i terapi. Понятное дело, что за счет этой техники нельзя вас полностью излечить, но тем не менее это такая скорая помощь для самого себя. Что ты можешь предпринять в какой-то критической ситуации, и вам станет обязательно легче. Но, естественно, это еще не полная терапия. Если у людей с такими травмами глубокими, то это будет как дополнение к вашей терапии у психотерапевта, например. På de følgende videoer, som der kommer her nu, der vil jeg fortælle lidt om, hvordan du kan komme af med bekymring, eller stress, eller angst. Jeg vil vise dig, hvordan du skal tappe, altså gøre sådan her forskellige steder på din krop. Fordi det er sådan, at vi bruger forskellige meridianbanepunkter, og det er de punkter, som vi skal have aktiveret for at få gang i de negative følelser, som vi gerne vil af med, som ellers har sat sig i kroppen. Det er jo det, vi alle sammen prøver indimellem, hvis vi bliver stresset, så får vi ondt i maven, eller
mange børn går rundt med ondt i maven. Og det er fordi, at deres negative følelser ofte sætter sig i maven. Og det er derfor, at Fuji, der er her i den her bog her, han får mavepine. Og det er det, som vi arbejder med i forhold til Fuji-bogen. Her der sidder Fuji for eksempel hos sin terapeut Bob, eller Pjat, sin pædagog Bob. Og her der viser jeg, at Fuji han har ondt i maven. Og så er der tekst for børnene her. Så det er sådan børnebogen omkring det. Og for voksne, der kan man selvfølgelig også læse børnebogen. Det sker der jo ikke noget ved. Man kan også bruge plakaten her for at huske, hvor er det, man skal tappe henne. Det kan man bruge både til børn og til voksne selvfølgelig. Der var flere på vores kursus, som spurgte, om de kunne få noget ekstra hjælp i forhold til deres børn. Fordi der var så mange børn, eller der var så mange, der fortalte om, at deres børn havde det rigtig, rigtig skidt. Og det er så derfor, vi laver de her videoer, hvor Victoria fantastisk oversætter her til ukrainsk. Det er simpelthen så dejligt, Victoria. Ja. Jeg synes også, at det er meget vigtigt, at du har også lavet det der tegninger, som hjælper utrolig meget. Altså, selvom man kan ikke forstå måske sprog, hvorhen kan man ligesom tappe sig med de der røde prikker. Det er virkelig god redskab. God idé. Ja. Og så her for eksempel på gruppen, det er også super godt. Det er også hjælpemiddel til dem, som... Så man kan se det der, Og det kan man jo på min Facebook-side eller på min hjemmeside. For eksempel. Og her står min hjemmeside, hvis det er, man har lyst til at se noget mere om, hvad der ellers laves her. Men jeg undersøgte lidt på, om der var noget, både på dansk og ukrainsk, i forhold til tapping. Og det, jeg kunne i hvert fald ikke lige finde noget på YouTube. Nej. Så det var derfor, at vi så blev enige om, ved I hvad, det prøver vi simpelthen. Og se, om vi kan komme ud og hjælpe nogen til selvhjælp. Fordi det er det, vi rigtig gerne vil. Hjælp til selvhjælp. Jeps. Skal vi i gang? Ja, så går vi i gang med det. Det, der er vigtigt, det er, at man prøver at finde ud af, hvilken følelse er det, man har. Hvilken følelse er det, der fylder. Очень важно для того, чтобы начать это упражнение, нужно сосредоточиться на своем теле и на своих чувствах. Вот какое чувство вас сейчас bespokojit eller trivожит. Og det er sådan rigtig tit, at når vi begynder på det, så har vi faktisk rigtig mange følelser, der fylder. Ja. Почему? Потому как на самом деле нас очень много чувств тревожит. В голове просто очень много разных мыслей, которые бегут, и нужно какое-то поймать одно и сосредоточиться на том, что вас беспокоит в данный момент. Ja. Man kan prøve at beskrive det på den måde, at vi ligesom har et hav eller en swimmingpool eller noget andet med en masse vand foran os. Og i det her vand, der ligger der en masse badebolde. Og hver badebold er ligesom en svær følelse. Представьте себе, что в нашей голове, да, вот столько мыслей, и невозможно сосредоточиться на какой-то одной. И Бенда говорит, что представьте себе вот море или бассейн. И в этой воде есть мячики, и их очень много. Они плывут, вот знаете, как на воде держатся, и этих мячиков очень и очень много вокруг нас. Вот столько же мыслей у нас в голове одновременно. Så alle de her svære følelser, hvis man forestiller sig, at hver svær følelse er ligesom en badebold. Og de her badebolde, det prøver vi at holde nede under vandet, fordi vi vil ikke rigtig have dem, så vi prøver at holde dem nede. И все эти мячики, они символизируют наши какие-то тревожные мысли, то, что нас сейчас беспокоит. И вот для того, чтобы успокоиться, да, ну, в голове, то мы как бы должны в воде, вот мы нажимаем на один этот мячик для плавания, да, а он опять всплывает. Мы второй берем, нажимаем на него, а он опять всплывает. И вот то же самое у нас в голове с вами происходит со всеми мыслями. И что нам нужно с этим сделать? Og I kender det sikkert fra det der med, at man for at vi kan overleve, for at vi kan fungere som mennesker, så prøver vi ligesom at holde det svære væk. Og det gør vi ved ligesom at holde de her badebolde nede under vandet, så de ikke er synlige, og så vi ligesom prøver at lade være med at tænke for meget på det, så vi kan klare vores hverdag.
Для того, чтобы нам выжить и не погрязнуть в этих наших страшных мыслях, мы должны как бы каждый этот мячик немножко опустить под воду, чтобы их никто не видел. Вроде бы как у нас все хорошо, но вместе с тем мы должны наладить в голове вот этот порядок. И что мы для этого должны делать? Og så er det, når nu vi har så mange svære følelser, så lige pludselig så har vi simpelthen så travlt med at holde alle vores svære følelser nede, at det er det, vi bruger al vores energi på. Og så bliver vi utroligt trætte, eller bliver bekymrede, eller får stress, eller får søvnproblemer. Представьте себе, вот мы пытаемся каждую эту нашу страшную мысль утопить вот в виде наших мячиков, да. Мы один за один хватаемся его, пытаемся, а другой всплывает. Второй мы пытаемся утопить, а он опять. И вот мы пытаемся все эти шарики, мячики нажать, и чтобы как бы они все ушли под воду, и у нас в голове все стало на свои места. Но этого невозможно сделать, потому что этих тревожных мыслей очень и очень много. И от этого мы перестаем спать, мы влазим в какие-то стрессовые ситуации, нам плохо, у нас рождается еще больше тревожных мыслей, и это огромная проблема. Ja, og så ender det jo bare med, at vi glemmer helt at være glade. Vi glemmer helt at nyde, når solen skinner. Vi glemmer at nyde, når vi ser vores børn eller børnebørn eller nogle af vores søde venner. Vi glemmer helt glædesfølelsen. Из-за того, что у нас в голове роя этих тревожных мыслей, мы начинаем не замечать, что солнце светит, трава зеленая, мы не радуемся нашим детям или внукам, нас ничего больше не радует. У нас получается такая, знаете, серая, неинтересная какая-то жизнь, и мы в этой жизни погрязаем в этих проблемах, мы utapаем в этих проблемах. Ja, og hvis det er, at man har det sådan, og man kan ikke genkende til det her, så vil det være en rigtig god idé at se videre på de næste videoer. И если вам что-то откликнулось из того, что вот мы сейчас перечислили, какие-то чувства, их может быть огромная палитра, не только что мы сейчас назвали с Бентой, но если вам откликается, если вы нашли хоть что-то, то, что вас может тревожить сейчас в данный момент, то обязательно смотрите и наши следующие видео, которые вам могут помочь. Ja, og hvis det er, at man har det sådan, og man kan ikke genkende til det her, så vil det være en rigtig god idé at se videre på de næste videoer. И если вам что-то откликнулось из того, что вот мы сейчас перечислили, какие-то чувства, их может быть огромная палитра, не только что мы сейчас назвали с Бентой, но если вам откликается, если вы нашли хоть что-то, то, что вас может тревожить сейчас в данный момент, то обязательно смотрите и наши следующие видео, которые вам могут помочь. Vi ses. До новых встреч! С вами была Бента и Виктория. Пока! Hej.